tukaj sem zdaj v svoji pisarni in tale kolegica Ajda, pevka, je prišla pred 14 dnevi, da jo naj odvajam od kajenja in sem zdaj to uspel. Ona neč ne kadi, ampak danes je tukaj zato, ker sem utrdil njeno ustrajanje v nekadilski karieri. Ti ratuje. Ratuje, super. Ratuje pa zato tudi, ker je pevka, pa se je glas pačil, pa 24 let kadila, zdaj pa nehala kaditi. Zdaj pa veš ko, daj ti pokaž, kako ti poješ zdajle. Ja, sem se malo z besedila mogla pomagati. Evo, pa z besedilom, zdaj pa, evo, daj, tu koš pa zapela. Mercedesa. Od Janis Joplin Mercedes. Evo, kar začni. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Evo jo, ajde bom jaz uporabil, me predstavi 19. februarja v Tervolah, jo bom dal na oder in bo zapela. 19. februarja. Aj, čau. Čau.